Kardom kar bianglong nili avinasteron puthot wang thulo nali tum kilang bom mate ka chinghonai channel la kar bitich YouTube channel along la pen non kilang bom madu abang phu abang phile la bang so YouTube channel along nang ka homri cheng lang polote nali tum ka chinghon do polote subscribe igon belarjan da ka nali tum ber pon ik non la lo polte monon fit nili kapre update le wan stame nali tum mobile long nali da prangi fan lo la pen pinia video puthak chethan polonang pinia video puthak tanili vorenga war saimate vorenga birta puthak sinang wan pi iglo la pen nali tum thumbnail mate title long bangke theklong potailo la son thak thak sini le so video long kanali tum phon nang than pachini pon ikpo la pen la so job puthak bangke penang ana kapre ga desa long stame adima long stame suluk sudak kidu I avorenga war sailo la so I fis stame nili la nali tum bangke nawan pithu iglo la pen la so update bangke nali tum Indian Army puthak tagali la pen Indian Air Force puthak tagali Indian Navy puthak sinili sab sowes tame napiklang pon ikpo pusi nawan pilo iglo la pen pinia video long nali tum thek pon long ya bangke education qualification la pen ka apply nei ya det la pen age the la pen kapre so nali tum thek pon long igi la se tuning ria lama la puilo ka doka via fans tame video ke chengmen ki jodan ke lang thoria fans tuning ri iglo la pen nali tum no se video than chet pen lang pulote angbong molom ingson soni nali tum important odak doko ka thek la se nali tum la son bangai lang ponong le det pu la se ka doka ve ta ki chengpen ki jodan ke lang thoria fans tuning ri iglo la se pada depin ben video aro le chethan polonang kai kia son nali tum la intro bang lang ego intro lang det pen le video arlo chethan pon fit lo nang la penali tum la screen long thek pon long exi nilidak asap sowet mate pathiek pestame nali tum phanang than ponia phansi nili bor ipon po la pen nili dak overview bang sinang peklang pon igrong pon nali tum la nali tum dak thek ponong pola screen long Indian Navy la pen postman Navy Avenger SSR la pen advertisement number da dang tum dak pen thek pon long pola pen dak vacancies bang nali tum dak pen lang pon igo 2800 ando la pen salary bang dak pay scale 30,000 per month la pen plus lang la pen job location bang nali tum dak pen thek pon long ikpo la job location bang ta all India lo la pen last date bang nali tum dak pen thek pon long la last date dak 22 July mate 30 ando la so date bang ke la pen mode of application online lo la pen category bang nali tum thek pon long product Indian Navy Avenger mate SSR vacancy 2022 la pen official website mate nali tum ki join naing bang ke mate apply dam naing bang ke la website nali tum dak pen thek pon long po join indiannavy.gov.in la pen application fee bang dak no application fee is required to pay to application for the Indian Navy Agneepath scheme requirement 2022 dak sikang si tanang ne anam bang ke la pen important dates nali tum dak pen lang pon ego important dates bang ke dak event bang nali tum dak thek pon lang po Navy Agneepath vacancy 2022 apply start bang dak July 15 ben start pon iglo la pen Navy Agneepath scheme last date to apply bang dak July 22 ando la se prabjin ben apply don igon madu abang phu abang fitum la apply don ta la pen examination and paid bang kanani tum dak thek pon longi date bang dak meet October 2022 la pen son thak thak sila bera ko thek pon thulong panali tum first batch training start bang dak November 21 pen si dak cheng pon ikpon ali tum dak thek pon longi la pen da ko nili na piklang pon thu ikpo la pen age limit bang nali tum thek pon long product 17.5 mate 23 years la so la na bang phu bang phitum si na so job long bang ke nali ke apply dun long chodi 17 pen cheng long lo la bang ke la pen 23 an bang ke arta an bang ke nali tum apply dun ikmil lo la pen la son thak thak si akola ber do thula nali tum dak thek pon long thupo post name mate vacancy la pen qualification bang dak details do adlo la pen posamen ta Agneepath SSR lo la pen vacancy bang ta 2800 do total
lapen dak male bang 2240 do lapen female bang dak 560 an do la sidak male tomhan ong set pinso tomhan ong set lapen qualification ani tum dak pen thek polai 12 pass with physics maths and one of the subject chemistry daho biology daho lapen computer la an ki untang abang phu abang phitum nei lapen Navy Agneepath scheme 2022 selection process banane tum dak pen thek pon long post selection process bangke the selection process Navy Agneepath scheme Agneepath requirement 2022 banane tum dak thek long shortlisting of candidates of the basic of 12 marks 4 times of the state which will be called for the pet as 4 times la 12 marks kalong don abang po abang phitum hasit dak call bang ke pet test writing test bang hang chot po lapen writing test di lapen ali tum dak pen thek pon long po physical effectiveness test mate pet lapen physical measurement test PMT lapen documents verification po lapen medical examination po lan chot lo lapen lason thak thak sinali tum man ako dulang aber event bang nili nang piklang pon ekpo event bang nali tum dak pen thek pon long po la screen along details bang ke lapen height bang ki ding bang ke nali tum dak thek pon long po male tum hale 157 centimeter lapen female tum hale 152 lapen weight mande RD bang ke dak height pen sidak la alang litum lang igdet po dak pen lapen dak race ki tok bang ke 1.6 kilometer in 6 minute 30 second ang bong pen laan bang ki kat bang unang po lapen female tum hane dak 16 1.6 kilometer in 8 minutes mate 8 minute ang bong pen dak pen unang po yo lason sidak tok iglo lapen lason dak sidak pen an details bang alam bang dak tok edlo lapen dak akun ingson dolang kai planning step bang dak ta tok pon thulo mate nili dak nang than pon ikpon ali tumphan aprang sinali tum click the eligibility form the official notification lapen det nali tum humri dam egon la nili nang kethan join indian army navy.gov.in so website long nali tum humri iknang po lapen det fill out the application form dapen form banali tum long ikpo la so form banali tum fill up nang po fill up the fit upload the requirement documents mate ada kinang so na ke hang documents an banali tum dak pen pidun iknang po mate upload iknang po lapen upload tang det print da lason nali tum print out nang po form bang lapen da navy Agneepath requirement 2022 dak pen nali tum jong so website long dam iglo pole nali tum dak pen kai fly a link ta long po lapen advertisement a link ta long po nilida sab service tan piklang pon ikpo lapen nala so portal mate website long wang de fit nali tum join indiannavy.in long wang de fit nali tum son thek longi lapen dak athak thek longi nali tum register lapen login thek longi jong se aprang tala so website long wang iglo pul nali tum login ego lapen register nona kimlang pul register long ber ego lapen hini option do nali tum thek longi la register registration pu adim la hini option nili dan piklang ekpo nali tum han aprang si ba register with Aadhaar virtual ID lapen second ba nali tum thek polang po register without Aadhaar ing si bang da Aadhaar pen stame registration me lapen Aadhaar avi pin stame dak registration me lase aprang si bang nili dak na piklang pon ikpon nali tum han Aadhaar jong sido pol nali tum dak Aadhaar 16 digit Aadhaar number bang nali tum ber pon iknang po la enter Aadhaar virtual lapen mobile number ba nali tum dak pen kinang sollo ke ber ning bang ke lapen mobile number ber det pen finally tum dak lason tik pe igdan non mate ber iklego to automatic chido ikpo lapen det nali tum la captcha bang thekloi so captcha bang la puar a side nali tum box thekloi la so box lo nali tum fill up ignang pola se anutin mobile long ta kaprek lo la so box long fill up nang pola so captcha bang ke lapen det nali tum la ber theklong po send OTP la send OTP long ber ignang po OTP bang nali tum ala Aadhaar card long kido mobile number along OTP bang nampol so OTP bang nali tum ber ignang po ya la lapen net next second bang nali tum dak thek po lang po register without Aadhaar jong se Aadhaar avipin men bulda gosong se register ma upload nali tum gov state issue pu nali tum dak thek longi photo identity la so identity please select po dim ber igwa lapen voter ID driving license lapen pan card lapen 10 12 passing certificate lapen that nali tum dak thek po longi ako passport yola ana documents pe nali tum dak pen registration melo
password pen stamen nali tum registration melo la pen nason thak sida documents on pen nali tum registration melo nili da voter id select elo voter id selected pen finally tum voter id number bangla enter voter id number jona so number bangda ber ek nang po la pen amur ason thak sila captcha bangla puar e la box lang ber ek nang po captcha bang chiprek jami anotin mobile long ta so captcha ber det pen finally tum la ber theklongi save la save podim berote da automatic registration that pon pen registration that pen ale tum ka apply aprang process banale tum thang se chini ikpo da apply online podim theklongi apply online podim ber ik penale tum form hai banale tum details ta pen fill up dun ingo da pen kenang so so documents nale tum ready ba prang oi da pen that so form fill up hol la documents na khang an documents nale tum pidon la pidet pen nali tum la so form ba ko free now denon la pen acknowledgement number ta long pon nali tum so acknowledge number ta nali tum mate form bang ta nali tum free now denon jo na hello la pen aprang process ba jongsi komania bang pho bang phi apply dun bang do thekthi pulote nili phanang contact ngon ne ke thek an nili bang nang rab dun ekpo la hello ala mang la pen video lang mission pul nali tum share ik tha la pen channel long jong sak kimi lang pole nang tum subscribe go la pen an so share video ki lang long bo mi la pen ka pre ka son ki lang long bo mi fan kai ke ta la kar bitich 2.0 channel bang ke nang tum dam ik ver no lang dam ik ver no la pen subscribe bang subscribe ik nang po la hello la pen la ke share bang nang tum ting ni pin ben share ik tha kar beng long dang ta pen ana ning ki dog abang pho bang phi tum ta do ta hai mine dasi alang li tum ta pa apply dun nang nasi share ikot na so video bang jo nasi pinia video lang molan cholot kado kavita dume thakme ilihin pen kardom